एज टेक्नॉलॉजी कशें टॅप करतले, न्यू एज धंदो कसो टॅप करतले म्हणून आमी इन्क्युबेशन सेंटरय घालपाचें आमी प्रपोज केलां आनी ताजेर कामूय चालू करून फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर तेंय चालू करता. इनफॅक्ट द स्टेट ऑफ गोवा हॅज अनाउन्स्ड स्टार्टअप पॉलिसी. अवर Honorable IT Minister Pawan Khote and Honorable Chief Minister has been guiding us constantly in our ventures to create a good base for the startups to function from EDC. खंय तरी ह्याय फिल्डार आमी वता आनी म्हणूनच जेन्ना EDC एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हाजे कडेन पळयता. आयज सगळे जाणा की आमी एक प्रमुख एक इशू गोंयांत आसा तो म्हणजे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आनी ताका लागून EDCन आनी एक पावल फुडें घेतला. आयज प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती एक्झॅक्टली टू टेल यू अबाउट दॅट आनी खंय तरी आमी एक जोड पावलां. आमचे GCCIचे अध्यक्ष संदीप बाब पाणारी, आमचे गोवा स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष राजकुमार कामत आनी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII आनी EDC आमच्या त्रे समजायच तेन्ना आमचे मदीं हे तिनी ऑर्गनायझेशन 4 ऑर्गनायझेशन EDC धरून 4 ऑर्गनायझेशन म्हणून एक स्टियरिंग कमिटी केल्या. EDC स्टियरिंग कमिटी फॉर जॉब क्रिएशन आणि दिस कमिटी विल एक्सप्लोर what avenues can be found out for creating entrepreneurship activities plus employment generation in state of Goa आमच्या तरणाट्या खातीर. आणि म्हणून म्हाका दिसता आयज आमी मेळटा that we want to announce and we want to appeal to public through your medium to give us suggestions. जे आमी एक as a step 1 we held 2 meetings of this task force of this steering committee and we decided that we will go to the public, we will go to the various members of the institutions that are representing us and we will ask for suggestions in this field. What suggestions can be implemented in Goa, what ideas can be implemented in Goa so that we can create more opportunities for our youth and opportunities to meet aspirations of our youth. That is more important. So this is the sort of a, I will not say competition, but an ideas generation workshop that we want to get from people. In fact, we are asking people to send us ideas on or before end of this month. When 31 January पर्यंत आम्ही ह्यो आयडियाज आमकां दी म्हणून सांगल्या at edcltd.goa@gmail.com ह्या आयडीचेर कोणेय कसली आयडिया असू दी, बारीक असू मोठी असू, ती आयडिया आमकां धाडप. एक संकल्पना एक एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज कशे करपाक शकतले हाजेर थोडेशे एक विचारमंथन जावपाक ह्यो आयडियाज बऱ्यो पडटल्यो आमकां एंड वी वील शॉर्टलिस्ट द आयडियाज, द 10 बेस्ट आयडियाज and then from that we will select the first 3 awardees. We will award them also for the good ideas that they will share with us and the 10 top ideas will be sent to the government for implementation as well as wherever EDC can implement these ideas, we will implement them also.